Ilazo zonke ngumthombo wawomile nabo phuza anele ungumthombo wawomile phuza anele waza maungisize nangingene euphakameni yamasango engakavalwa mangingene euphakameni iwoza ungisize mangingene euphakameni yamasango engakavalwa mangingene euphakameni izizwe ezomhlaba nabezilindele inkosi izizwe ezomhlaba abezilindele inkosi imanje sezizwile phakameni imanje sezizwile phakameni waza awungisize ngingene ephakameni yamasango engakavalwa mangingene ephakameni iwaza awungisize ngingene ephakameni yamasango engakavalwa mangingene ephakameni zavuma azathielo namasiye ephakameni izavuma zathielo namasiye ephakameni yudumo siluzwile
nalwazo zonke izizwe udumo siluzile elwazo zonke awaza ungisise mengingene ephakameni iyamasango engakavalwa mangingene ephakameni niwaza ungisise nangingene ephakameni iyamasango engakavalwa nangingene ephakameni ungumthombo wabo bonke nabomele izwi lakho ungumthombo wabo bonke nabomele izwi lakho bazaphuza baphuze banele kuwe kuphakama abazaphuza abanele nakuwe kuphakama awaza ungisize ngingene ephakameni iyamasango engakavalwa nangingene ephakameni niwaza awungisize ngingene ephakameni iyamasango engakavalwa angingene ephakameni ampompozela inhliziyo zabo abomele izwi lakho ampompozela inhliziyo zabo abomele izwi lakho zimpompozele wena Nkosi nabomele izwi lakho zimpompozele wena Nkosi nabomele izwi lakho ungisize
para eniwaza ungisize nangingene ephalameni amasango engabalwa angingene ephalameni. Ngathi ka-Isaya isahluko sesithathu. Sawuqala evesini lesishiyagalombili. Ngokuba iJerusalema lichithakele noJuda uwile, ngokuba izilimi zabo nezenzo zabo ziphambene noJehova, ukucunula amehlo obungcwele bakhe, ukubonakala kobuso babo kuyabafakazela, nabo bayavuma ukuthi isono sabo sinjengeSodoma, abakuthukusi lokho wo emphefumulweni wabo, ngokuba bazikhokhele ngokubi. Yishoni kwabayingcwele ukuba kuyakuba kuhle kubona, ngokuba bayakudla izithelo zezenzo zabo. uNkulunkulu wasephakameni ungaphezulu konkulunkulu bonke laba asebaba khona lapha emhlabeni. Amen. Ngesikhathi uShembe afike ngaso lapha, bonke abefundisi beyinkonzo babekhuluma indaba yinye ukuthi lento eyenziwa yilo muntu izophela, ayizukuba khona, ngeke ize ime. Ngoba uShembe wayengaphumi esikoleni, futhi wayengathunyiwe izinhlangano zamabandla lezi ezazi ezithume abantu nabefundisi ukuba bahambe bayoshumayela lapho zisho khona. uShembe-ke wathunywa ezulwini, akathunywanga izinhlangano, athunywanga muntu. Nakuleli izwe njengoba sihlezi nje simlandela, wafika ehamba ngezinyawo zakhe,
kodwa ngithi wafike waphumula lapha phezulu emzini wakwaZondo wawuphezulu lapha entabeni edlula eyoshadisa indodakazi yakhe wayesemthatha kuZonde semphelezela sebehamba naye uShembe nakhona lapha wafika washumayela waze wakhetha nenkosikazi kaZondo ethize wayenza umkhokheli isihamba ke isiyohlala emzini waselinda ngicabanga ukuthi wawusekhona ngalesi sikhathi njengoba sihlabelela nje sithi kuphakama uyidili lezizwe zonke sikhuluma indaba yethu sikhuluma indaba yokuthi siyahamba singabantu abasendleleni eya kuloku kuphakama okuyidili lazo zonke izizwe kuqala lapha emhlabeni njengoba sikule nhlangano nje isimemo sesiphumile ezulwini so kuba sibe khona enhlanganweni kaJuly amen uma ke siya kule nhlangano singabantu abayoloba amagama abo ngoba inhlangano enkulu kaNkulunkulu lapha efisa khona ukusibona lapha efisa khona ukuba sifike sizomdumisa simkhonze njengoba besenza lapha esizobe sikwenza kuumfanekiso walapha siyakhona ukuthi lapha siyakhona kuphilwa kanjani lapha siyakhona kudliwa umoya oyingcwele lapha siyakhona akekho umuntu olambile akekho nomuntu onendlala ngoba ukhona uNkulunkulu uyikho konke manje ke nibozimisela nisekhona lapha emhlabeni nizimisele ukuba nibe khona ezweni elizayo kuloku kuphakama okuzayo ningasali ngoba kuyidili lazo zonke izizwe lesi sihlabelo sethu sithi woza ungisize ngingene kuphakameni ngani na ngoba lapha emhlabeni kunezinto eziningi ezisibambayo ezisidonsela emva ezithanda ukuba sikhohlwe indaba kaNkulunkulu sinake zona eyithanda ukuba zisilibazise amasango abese engabonakali kahle ithi ke le ngoma wozungisiza amasango angazavalwe
mina ngilibele ukuthanda izinto zalapha emhlabeni ezingenamsebenzi walutho. Indlela yalapha siyakhona iseluvindini, indlela ekhanya kalula, indlela yokuthokoza kwalapha emhlabeni iyakhanya ke yona, uyashesha nokuyibona. Nonyawo lwakho alweduki, liyashesha luyinyathela. Le eyakuNkulunkulu iyacasha. Abantu abathanda umhlaba kakhulu nabalibele izinto zawo abaze basheshe bayithola. Uthi uKristu uma uthanda utho oluthize lomhlaba awungifanele mina. Mawuthanda uyihlo ngaphezulu kwami awungifanele mina. Mawuthanda unyoko ngaphezulu kwami awungifanele mina. Manje ke ukusho ukuthi masithanda ukuya kulobu buhle esihlabelela ngabo, kufanele selulahle lonke uthando olukhona emhlabeni lwazo zonke izinto. Nengane oyizele ingabi lutho, lolu thando luhambe phambili. Incwadi esifundile kaIsaya, lo muntu uyabalisa ngokuchitheka kweJerusalema noJuda. Kodwa ukhuluma indaba yasemhlabeni, yasezulwini, akakhuluma indaba yasemhlabeni. Ngoba uthi laba bantu ukungcola kwabo nabo bayakubona, bayavuma ukuthi kunjengokungcola kwaseSodoma. Njengoba ngikhuluma nani nje, ngiyakwazi lokho engikushoyo ukuthi ikhona indawo enjalo lapha ukungcola okukhona kuyo kunjengokungcola kwaseSodoma. Yonke imikhuba eyenziwa khona imikhuba eyayenziwa eSodoma, awukho ngekho. Mawufuna bakufundise bashesha, bakufundise bakhuthele. uSathane ubaphila amandla. Njoba angibuza kulezi insuku ezidlule, ngithi kungenzeka yini phakathi kwenu uba bakhona nabayithandayo ingubo zakhona ezembathwa khona, ngoba inhliziyo iyazulazula ngesinye isikhathi ayize ingayibona into engafanele, ngesinye isikhathi ibona. Okuncane kwabo abakwenzayo uma kukhona enhlizweni yakho kukhiphe, ngoba kulula ukuba ulahleke, kulula ukuba weduke, noma ukusina kwabo noma ukwenze njani kwabo ungakuthandi, ngoba le moya yaseSodoma iyashesha kakhulu, iyabathanda futhi abantu abazamayo ukwenza izinto zobungcwele. Izinto zobungcwele uSathane akazange ayithande kwasekusukeni.
mlaleli bandla lenu bathi mabelalela belizwa ukuthi indlela yalo iphambene nezinto eziningi zomhlaba ezithandwa emhlabeni base bephuma umkhankaso kwaphuma onke amadoda ikakhulukazi kuleli yazwe laseNanda lapha uShembe afike waba nesizinda khona nalo muntu owanikeza ubaba mkhulu indawo bamlwisa kakhulu bathi umnikelani uShembe indawo na ubungayilethi ngani le ndawo kithi ngoba besoyithatha thina sikhokhela wathi cha ngizwe ngimthanda nje akho lutho nje ngizwe ngimthanda nje ngase ngithi cha angimnikeze le ndawo umnika nje uyamazi wena lo muntu cha ngimazi kodwa ngiyamuzwa ukhuluma indaba enhle indaba yasezulwini wazini wena ngendaba yasezulwini kwasho ukuthi usemdayisele noShembe washesha wakhokha wawusuyakhiwa umzi wasephakameni isikhashana base bebhala izincwadi bebhalela okhomishina ababephethe indawo ngaleso sikhathi lapha eMtshebheni bathi siyanexwayisa basobhani lo muntu wakwaShembe owakhela babembiza nangegama engingalazi ukuthi babelithathephi ngisazi noma babethi ngijona yini bethi lo muntu owakhela uzawubhubhisa abantu wakhe into embi lapha ekuphakameni abafazi balala namadoda ulalwe nje omnye endlale lapha indoda umfazi endlale lapha bathi kuzawuphuma izifo ezizawuchithekela yonke indawo zoze ziyofika eThekwini zibulale abelungu mase kuthunyelwa inhloli kwatholakala ukuthi ayikho yonke lento uShembe ke uhluphekile kakhulu kwakungaliwa nomzi wasekuphakameni kwakuliwa nobuNazaretha uma umzi wasekuphakameni wawukhona kodwa ukhuluma enye into uthi asidli ingulube siphuze utshwala wawungeke uphele babe ngeke bawulwisa ukuthi uphele babezosimamisa manje kwatholakala ukuthi uShembe ukhuluma kabi ukhuluma izinto ezilotshwe eBhayibhelini iBhayibheli leli lale ngulwa kukhethwe lezo zinto ezifanele ukuba kubanjwe ngazo imiqondo yalabo bantu asebethi bayakholwa manje ke nani lobu bungcwele uNkulunkulu aniphe bona wabubeka phambi kwenu njengoba bephucwa laba baseJerusalem nakwaJuda uNkulunkulu nana ngalephuca uma niphambana naye ningakwenzi lokhu anibizele kona ukuba nikwenze
amashumi ayisishiyagalombili nanye. Amashumi ayisishiyagalombili nanye. Thixo onamandla onke asiphe lowo musa asilahle yonke leyo Thixo onamandla onke asiphe lowo akasilahle yonke leyo Imisebe enziyabu azembese ngokukhanya inhliziyo tusilinda sinethemba inhlanhla yabo abanqobe iziduko zabo ayaziwa imfuyo yabo uma silapha sizofuna lawa amandla okuba uNkulunkulu asehlukanise neindlela zasemhlabeni lapha enhlizweni yethu nasengqondweni yethu kwande izinto zokukhanya kwasezulwini. Manje ke lezi zinto azihlali zombili endaweni eyodwa. Ububi nobumnyama abuhlali nokukhanya endaweni eyodwa. Uma kufanele kuhlale ukukhanya, lokho kunye kufanele kubophe imithwalo kuhambe. Kufanele kubophe imithwalo kuhambe.
njengoba nakhetha ukubuyela eceleni nanenziwa yikho lokho ukuthi lezi zinto azikwazi ukuhlala ndawonye okaNkulunkulu nokwabantu akuhlali ndawonye manje ke nibohlala njalo leli thuba lokukhonza uNkulunkulu nilisebenzisela ukuba uNkulunkulu anikhokhele isho njalo incwadi esifundile ithi bazikhokhela ngokubi nina ningavumi ukuba nikhokhelwe ngokubi Amen. nifundiswe izinto eziphambene nezinto zikaNkulunkulu njengoba ebekhuluma umfundisi ekuseni ukuthi anikwazi ukuqala phansi manje nibuyele nigaye amatshwala emzini yenu nigayele abantu esenibanikelele nathi nibagqokisa ingubo emhlophe banje niqale phansi nithi babe phuza utshwala niyabenzela ngoba lezo zinto fike uShembe wayichitha wathi izinto zobumnyama anikwazi ukuqala phansi manje nibhule nibe izangoma khona lapha phakathi kwebandla bese nithi nani ningamaNazaretha iNazaretha alihlangani nalezo zinto alikho iNazaretha elibhulayo alikho futhi iNazaretha elibhulelwayo makwenza abantu kodwa kuhle bathi bekwenza bebazi ukuthi bayaphambana nomthetho kaNkulunkulu akufanele kube njalo manje ke uNkulunkulu akayichithe lezi zinto ezinhlizweni zethu Amen. afake izinto zokukhanya afake izinto ezisiyisa kuloku kuphakama ebesihlabelela ngakho singahlehlele emuva kodwa sitholakale siyaphambili singabuyeli kuzo zonke lezi zinto esithe masiqala sibonana savumelana ukuthi lezi zinto ziwuhlubuka mabantu benza lezi zinto baphambana noNkulunkulu manje ngiyathanda ukuba njalo mangikhuluma nani ngikhulume izinto engike ngayikhuluma ngoba ngiyabona ukuthi inhliziyo yenu ayikaqini ngokupheleleyo nisahlala nihlale niwakhumbule amaculo nezihlabelelo zasekulahlweni zivuke ngaphakathi enhliziyweni manje ke niyadinga kuba njalo niloku nivuselelwa nikhishwa kulento ezawunihambisa kabi ezawukwenza umoya weSodoma ukhule ngaphakathi kwenhliziyo yakho uhlale lapha ucabanga ukuthi uhambisana nabanye abantu kanti akunjalo ule nhlangano abantu bebengekho angazi kodwa ukuthi kwenziwa yini noma kutshaleka umoya omubi moya wokuhlubuka
nabantu nje bona laba bendawo babengekho nemgidi ayibanga khona phakathi nesonto ngakho lokho ukuthi awazi ukuthi mawubiza umgidi kuyawusina abantu nibozibuka izinto ezenzekayo phakathi kwenu nizifune ukuthi lezi zinto zidalwa yini umoya kaNkuluNkulu ukhathazwa yini ngaphakathi kwethu lento eyenza uba inhliziyo ingavumi iyini iqhamukapi isho ukuthini izawusigcinisaphi asizukuya yini ebumnyameni silahlwe ngenxa yokuthi asizange sikunake lokho okuphazamisa umsebenzi kaNkuluNkulu ngenzeka yini kuba khona izinto esizifihlayo ezisidikibalisayo uma kukhona izinto nibokhuluma kwenzele ukuba uhlalwe phansi lezo zinto zilungiswe akho nto lapha ebandleni engeke ize ilungiseke ongaze kuyofunwa abantu abathize ngaphandle kuthiwa bazosilungisa lapha kuleli bandla ngeke kwenzeke lokho abantu babophumela nje obala uma abantu bephelelwa amandla ekukholweni umuntu uyaye acele kuNkulunkulu ukuba amthandazise amvuselele amandla akhe abuyele kuye ngoba lezi insuku esiphiwe zona ezulwini asizazi ezakhe umnikazi uyena owaziyo ngazo uzawuthi wena usathi ngidikibele ngeke ngisonte mina ngeke ngihlanganyele nosibanibani abanje ube uthule lezi zinto ungayilungisa indawo bese lifika usuku hambe wena emhlabeni uhlubukile manje ke ngithi kini ngibone inhlangano yokugcina yesikhumbuzo nayo ibinje ngayo le manje sengibona le okusho ukuthi kukhona umoya wokukhathala ngaphakathi kweinhliziyo zenu angazi noma niyawubona yini noma aniwuboni kodwa ngimzwile nomfundisi ekhuluma ngawe kuseni umani ubona kuhle kodwa akwanele uma niubona ningenzi lutho ngawo umoya lo okufanele ubukwe eduze ukuthi lokhu kukhathala kusukaphi ningavumi ukuba uSathane anibuyisele emva kumeleni ukuthi ningabantwana bakaNkuluNkulu nikusebenzele ukuba ngumntwana kaNkuluNkulu akusiyo into elula kwesinda othi ushembe
labo abathanda ukumlandela abathabathe isiphambano emahlombe abo basifele isethembiso abasethenjiswayo akuzukuza kalula kuyawuza kusinda kunjalo kepha ningadikibali Amen. uma ningabantu abadikibalayo abaphelelwa ngamandla asinaso isiqiniseko sokuthi khona okuyonisiza kodwa abantu abakhulumayo kufeka kanjalo ukukholwa akuzifelanga kubulawe ngabantu nje abantu baphelelwa ngamandla kodwa bathula akwangabuzwa lutho kwase kwanda udumo abantu babhuza bezaneno uma befika lapha abafundiswa lutho base belandana ke kwagcwala izifebe kwagcwala abantu abaqamba amanga kwagcwala iziphingi kwakhula idimoni lonqingili phakathi komzi babukwa nje bonke labantu hayi ukuthi babecashile babe khona baziwa kukhulunywa ngabo kuthiwa usibani bani omazi ukuthi hawu nihleli nomuntu nje niyamazi ukuthi unjena la bathula abantu bangasho lutho iyakhula lento kwabonakala ukuthi isilembozile ibandla alisena kwenza lutho manje laba abantu abawaziyo umthetho nabawesabayo bahlala nje phakathi kwalolu titinya lobumnyama bayidikinyane zakhona into ongayazi noma lokuhlala uma ngihamba la emhlabeni uNkulunkulu uyakuthini kimi lobo bungcwele engibusebenzele mina ngeke ngisolwe yini ngabo kuthiwe wena wathula izono zehlukane kabili khona isono sokungenzi khona isono sokwenza nawe wena othulayo ongakhuzi lutho noma ngabe ungcwele kangakanani khona indawo la uzawubuzwa khona uthi wenziwa yini ngoba awukubona lokhu nalokhu imiphi imizamo owayenza wena na yokubalela ibandla lingachitheki njengalomzi ebesifunda ngawo la lingachithwa yimpi la lichithwa isono isono ke sinjalo uma into yakhe nguNkulunkulu ngobungcwele siyangena kancane kancane ugcine sekubuzakala ukuthi ubani oyisigebengu kakhulu phaka kunosibani lapha egcekeni kube indaba exoxwayo ungabi ngamanyala abatshazwayo nokufanele achithwe ngoba ekuphakameni naniphila kanjalo into engalungile
uyayichithwa ingabi khona phakathi kwabantu. Mashumi ayisikhombisa nane. Mashumi ayisikhombisa nane. Esikushunya ezwayo.
Ushembeke uma elakha leli dwala esikulo walakha ngesisekelo njengoba kusho lesi sihlabelelo sithi imbangi yokusa yomndeni kaJuda ibasindisile abaningi walakha ngaleso sisekelo walakha ngembangi yokusa yomndeni kaJuda umndeni kaJuda wathi makusa emakhanda la kuwo babona uNkulunkulu ababona nabo wakhuluma nabo weza kubo wasondela nani nakhiwe kanjalo uNkulunkulu wanibona wanithanda ningamenzele lutho nje wathuma umuntu wakhe wehla ezulwini uNkulunkulu waba phansi emhlabeni wabonakala wakhuluma nabantu kwase kuyasa engqondweni zethu saqala manje sabona ukuthi hawu uNkulunkulu mkhulu kangaka thina besihamba nje singazi ukuthi kukhona uNkulunkulu manje ke lezi indaba ezokwenziwa njani indaba zokufihlwa zithukuswe zingenziwa lutho kungashiwo lutho ngazo cha indaba lezi zokuba zikhulunywe uzande zigcwale wonke umhlaba ukuthi uNkulunkulu simbonile wehlile ezulwini lapha emhlabeni uzosebenza umsebenzi wakhe kubantu bakhe nakubantwana bakhe abamthandayo kodwa kukhona nomubi khona lapho naye uyakhokhoba ukhokhobela kubona laba bantu uthe khuluma uNkulunkulu amlinde ukuba ayiqeda aqale lakhe ivangeli lobu umnyama balithanda kabantu abaningi ngoba lona liyahlekisa limnandi ivangeli elijabulisayo uma ukhuluma indaba kaNkulunkulu ayangabibikho amahlaya kube khona yona nje yodwa kube indaba nje eshubile ongazi ukuthi uzoyenza njani mayesefikile uSathane ke kube lula ukuyilahla qala umuntu athi ayingikhathele mina ngikhathele abefundisi laba nabakhokheli babebekelwe lokho kuba bababona abantu eduzane eindaweni zabo
ukuthi lo muntu ukhathele uphelelwe amandla bamkhokhele eduze ukuthi yini uzwani khathazwa yini ngoba isihlabelelo sethu sithe woza ungisize ubani lokuthiwa keze woza ungisize ngene nami ekuphakameni ngasali amasango angakavalwa iloko nje okukhulu nokwesabekayo ukuthi khona abantu abaye badinge ukusizwa ukuze bangene manje ke uma kungenzeka ukuthi uwe okufanele usize lo muntu kuyawuba njani kuwe ngiyathanda abantwana bakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu enimkhonzayo ahambele kini ngezikhathi zonke nimbone athi uma efika kini afike nimbone ningamfanisi nayo yonke into ekhona emhlabeni nimbone ukuthi lo uNkulunkulu esimkhonzayo ukuze akwazi ukuthi anisize aniphe amandla okuza ekukholweni aniphe uthando lokuba khona phambi kaNkulunkulu abanye abantu bahlala ezindaweni lapha behlala bodwa khona ezikude nabantwana bakaNkulunkulu bangabi naso isikhathi sokukhuluma ngendaba kaNkulunkulu bavuseleleke nasemoyeni lokhu ke bese kubabulala inhliziyo umuntu angaboni ife nje inhliziyo kancane kancane gcine seyikhathele sengacabangi lutho sengakhumbuli lutho uNkulunkulu mayememile kuJuly ngofika nilindile amen niphelele nifike imoya yenu igcwele ukuthi size kuNkulunkulu lapha enhlanganweni asizile ukuzokwehla senyuka lapha emathekwini ngangithe kini amantombazane uma esemzini kaNkulunkulu abobhinca amahiya awo ngithe uma ngisenhlanganweni ngamash emampondweni ngafica amantombazane engakwenzi lokho kuthulwe nje kungakhulumi umuntu ngakhuluma imphathi ngakhuluma imkhokheli ngakhuluma imshumayeli nalapha ngificile lokho manje lento kusho ukuthi into kaBaba khulunywa uBaba yedwa siyazi thina leyo nto ningayibuza kuye
ingozi ke leyo. Enye into engithanda ukuyikhuza la mantombazane anabantwana anomkhuba ongcolile ukuthi uma ekhona lapha phakathi kwethu abese faka izikhethi ezimfishane kakhulu ngisho ukuthi awezile kuNkulunkulu lapha wazisoli azoqomisa amadoda lawa akhona phakathi kwebandla. Angikufuni lokho. Akuphele nje ngabibikho. Amen. Okudlula lokho abahambe. Ngeke life leli bandla lingasala liphila nje. Ngeke ngakhuluma namantombazane ngoJanuary. Ngwakhokhela. Ngase ngiyawatshela ukuthi ke nina njengoba nilani izintombi kuyagcina nci. Akho ngisho yedwa phakathi kwenu ozawuphuma lapha ayozala abuye angene phakathi kwethu. Kuyaphela lokho. Umuntu mayike wazala phakathi kwenu uyawubuya ngoba esehlambulukile. Umuntu ohlambulukile la ekuphakameni umuntu oshadileyo. Ukuthi uzawushada nobani akusiyo indaba yethu leyo. Ngoba manje lento uyandisa umkhuba omubi. Uma intombazane iphuma izala ibuye sehudula ingane ibuye futhi ijwayelane nalezi ingane ebivela ihleli nazo la. Kwayingakhulunyiswa ekuphakameni intombazane esizele ngamantombazane angazele. Futhi ayengekho ke namantombazane ayinjalo. Ngoba kusho ukuthi lo mkhuba uzukuphela. Uma siloku sihlambulula lezi ingane ezibuye zingene la. Awuzukuphela. Kuloku kuthiwa amakhosazana entethelelo. Angikwazi ukuthi lokho kwaqhamukaphi. Akusinto yasezulwini leyo. Ezulwini awekho amakhosazana entethelelo. Into engaziwa. Uhla lwesine nje akuzange kukhulunywe lutho ngalo. Ngisho kuhlelwa indawo zokuhlala. Kwathiwa indawo yamakhosikazi yeintombi neyinsizwa inhlayisuthi. Abazange babalwa abantu besine. Manje ke akungandi lokhu akuphele. Akunciphe kungabi bikho. Ngithi ke nina ke ngoba niyabazi batsheleni ukuthi angikufuni lokwembatha kwabo. Bazohamba nqunu phakathi komzi kaNkulunkulu. Bayiphathe kahle. Amen. Amen.
amakhulu amabili namashumi amathathu nesikhombisa makhulu amabili namashumi amathathu nesikhombisa Inkosi ibusise ukuphakama kwenhlangano. Uyawucela omunye ahlabelele.